Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ko Modi Mamadou Bari woni feƴƴinande on ɗo vidéo nde bon ko hollugol on laawol kisa ko honɗum jokki e ko honno min woni gollirde e ko honno min faalira yon tawtumen wallidiren bon waɗen laawol kisal noon haɗay wona innugol tum sin jokki laawol kisal mi hisino ko ma pratique a heɗoɗa kadi wonno hocca nder ɗum gokku kadi nawonde ma haɗa men anndu men ɓuri fof ko anditingol to yimɓe ɓe par ce que en taƴini fof no anndi joni noon ka o anndi fewto ɗo noddugol hino satti woɓɓe noon wonɓe afrique no sattani noddugol direct wonɓe nokku waɗi aray annan fof no heɗade hannde laawol kisal kono mbiɗen hollude démonstration to so koni fi hombo wonande marɗo skype kala marɗo skype no anndi honno woni skype o no anndi ko honno naateta ka skype sino faala asitude ferendu muɗum so laawol kisal o kadi ko même chose sa udditi skype ma o ha a gayni tawi woni hiɗa wowno asodude goɗɗo nder ton haɗen anndi no gerdete ko ɗen min anditina tum fi wonande o marɗo skype mo waali andude ko honno o gerdata fi yo connectu goɗɗo ka hoore inde makko joni noon minen laawol kisal ko spécial inde tokora ɗuuɗa joni noon sa udditi skype ma o inde ma nde no windi dow sa wattani yila laawol kisal on ko dow woniri sa yii joni noon an inde ma nde ko dow to wonata joni noon hiɗa faala windude laawol kisal mbiyanka ya wawi men heɗade joni kami pointi ɗo mi winda ɗon inde laawol kisal nden joni sa ndaari min ko min woni laawol kisal miɗo dow kono an haɗa siko Mamadou wiyeteɗa ma Ousmane haɗa ko inde ma nde an woni dow joni noon mi waɗi ɗo exemple to so koni Oumar joni noon mi asitude Oumar yaafe minute miɗo asitude Oumar joni mi ari mi invite mo mi yiɗo photo makko exemple ma hara mi yaar miɗo wadde kadi fahin fiyo yiw hino mi windi Oumar inde ɗo Oumar Guy noggo so windi Oumar Guy persantoto kono minen ɓay ko laawol kisal o yiyata laawol kisal ɗiɗi ko goto pet joni noon mi windi ɗum ɗo exemple on ko comme Oumar o mi ari ɗo ɗum ɗo yalti joni noon on anda silan online ma simi ala online silon fala aside direct on noddaylan ino téléphone ka won ɗon ɗibbon ɗon noddon mi ɗon ko on nane kisal hino sona si soni mi ƴettayo on nani téléphone joni mi ƴetti o mi gayni joni noon on nanayi hito ustage wonɗo e waajade joni noon fi taw trompe yimɓe goo wonɓe écoutude on maron ko nande ko ustage maki moƴƴa fermo micro humon kon ko ɗo ara toon wala o yii kiifum ko waɗi ɗon fermike joni noon ɗon écoutude ɗon haalere falɗo iɗon fala landade question si tawi woni bayana o lanni ko yon ittu kadi ko fermuɗo micro hum kon ɗum ɗon ƴiwi wi on assalamu aleykum ma on jarama eni ko haalaton o si ɓe jaabitike on wawon posude question mo fa ɗum posude on après si ɓe jaabike on ɓe gayni fi goɗɗo kadi wawi jaabade hara on landade hara on soñjani on tigui fermo onon kadi micro moɗon on écoute on question ɗimmomomo woni landade o ɗum ɗon ko goo ɗimmel muɗum so faala windande windude tawi hara question momon jaabaka windon ɗon kami pointi ɗon ari ɗo ka windoto hinon no waɗi so wattanila no ɗuma on no ɗo so wattanila ka windeteɗon on tini skype on no windi dow ɗon o yi no wiɗi ɗon o yi mi windi ɗo salama mi windo ha mi winda ha mi kena komi faala kon mi naɓa o yi mi addi son tini moƴƴa lisengu ley Oumar Diallo o haray komi windi konno ɗon toon sikku yahani haray son tini ɗon o yiyay ɗon ko windu ɗon kon question mon on ɗon no min yiiri ɗum ɗo no baya noon fermori haray min naɓani ustage en ko landi ɗon ɓe kon ɓe jaaboto on ɗon direct assalamu aleykum wa rahmatullah